I hope alright bafo. I hope alright. Igama lami ngoVusi. Yeah. Nginenkinga cause ngaqolwa umuntu igama lakho siya uPraise uhlala eHluhluku yebo. So wathola inamba yami and then eyithola kwabanye abantu abangaziyo yabo. So wasongitshela ngebhizinisi yakhe, wangitshela ukuthi uyatrader yena yabo, if ufaka imali and then uyakufakela ekutradele and then ngosuku ofake ngalo iyabuya isilokhunjekile, iyabuya isiyidabule yabo. Ya ngaqala ngangayithemba into yakhe, ngangayithemba libe lebhizi ngiphusha ethi nabo abantu ba-investa yonke izinto kanje yabo. So ngagcina emva kwalokho last year ngafaka u-3,000 yabo, ngafaka u-3,000 last year and then wathi izobuya makushaya uDisemba yangabuya imali. Mangimbuza ukuthi kwenzakalani, engitshela ukuthi hayi no, imali yayistakhile, kusazolunga yabo, kusazolunga. I think it's because of uDisemba washo kanjalo. And then ngimlinde until uze kushaya uJanuary mawushaya uzothi kade siyazama imali bamfreezisele i-account yakhe yonke lezo zinto ey'kanjalo yabo. So until ukuthi February and then ngimbuze futhi yabo, and then bese ngitshela ukuthi yena unanesithombe sami and angawubuza ngenyanga yanga ukuthi iwubani yabo, ngingalibele ngimlandela ngifuna imali kanje yabo, yonke lezo zinto. And then because yena unenyoka and then uzokwenza izinto zakhe kulula nje, uzovele send isithombe kule nyanga yakhe naye unenyoka yakhe futhi yabo. So until manje kade ngizama ukuthi okay, cela ungibuyisele imali yabo, cela ungibuyisele imali, ngimtshela kahle yabo. So elebelethi hayi uzoyifaka, mase kufanele ayifake and then bese thola umuntu azomfonisa ngololo suku ukuthi lo muntu akafone. It's either uthi umalume wakhe noma uba, emtshela ukuthi uzongifakela ngeliphela isonto yabo. So yeah, baze ba-involve khona omunye umjita omngani wakhe oyiphoyisa yabo. So wangifonela lo mjita wathi uzolokhunja, wathi uzoyifaka imali. After that wagcina engayifakanga naye futhi yabo. So yeah, and lo muntu usengiqambela amanga kakhulu yabo, which is uyi-scam, like imali zabantu. I think into ayenzayo le kuse ethatha imali zabantu engayibuyisi, after that abantu ekwazi ukubasabisa yabo, cause abanye abantu bazomyekela nje ukuthi umuntu useyasaba ngempilo yakhe, cause shuthi into ayenzayo le kuwo wonke umuntu, cause baningi abantu abangi-inbox abangitshela ukuthi bamazi and izinto asezenzile ngakubo yabo. So yeah, and yeah, I think lo muntu deserve ijele. Ngithe kuyindoda, amadoda wayephethe into kanje yasibona abafazi. Ngase ngithi kuwe njengamanje fanele ngivuke ngihambe kule madoda siyosotha lento. Fanele kubambele lo game lokuthi ngibheke kula madoda nje manje siyosotha into yethu enganaso isiqiniseko ukuthi izothatha isikhathi esingakanani. That is why ngikalekisa ukuthi kungcono ngibuye kuwe ntambama late nento ephathekayo. Ngoba nje manje kade lento siyabona manje ngiyoyifayithela kokugcina. I'm sick and tired of this thing. Fanele ngiyoyilwa manje, nalokhu ngivuswa ngama-message akho ndoda kanjena angisayifuni lo nto. Ingakho ngifuna ukuthi manje ngiyowina lento, khokhele kumali yakho, umuntu aphuma phele kulezi nkulumo nakulezi zinto lezinkinga zonke. Angisayifuni nje. Bese uthi number 2, my brother, ungayisebenzisi language ethi ngihamba ngithatha imali zabantu, because lento iqale ukwenzeka yonke lento le kulesigaba lesi, hayi ukuthi mhlambe into eyimpilo yami le. No, akukho nje. Ngiyacela mfethu ungirespect to that. Yabo, nakuleyo ukuthi uzofaka ama-family and everything. Angiboni ukuthi mangiqeda ukunika imali yakho khona enye into ozolokhu lokho ngilandelela ngayo. Angifuni into kanjalo nsizwa yakithi.
ukuhlonipha lokho nale ngitsho u-strong bla 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 siphume lapho siphume kulezo zinto lezi angisayikhulumi into enjalo ngikhulume sayidlulela ngabuye futhi ngazoxolisa kuwo uma wena usaqhubeka usabheka lena le mfowethu lokho-ke sokungokwakho mina ngime kukho ukuthi njengamanje ngiyolungisa izinto zami ngikwazi ukubuyela kuwe kuphela izinto zami mayiqonda ngifayela imali yakho nomfowenu kuphelile so bafu yazi mfethu ngiyamangala ukuthi uyindoda endala kangaka ubhizi usolva into ngendlela kanje uze ulwe hayi indoda ayenzi into enjalo mfethu kwanele mawuthi ufuna into yakho kuphela usho ngathi uyadrive manje uze la uzobona ukuthi angidlali ngani yabona jobo izwile izolunala amajita ukuthi bengithe yolala ingenini yabona angifuni ukuthi ngize ngichaze ukuthi iqhamukapi kanjani yabo izinto ezikanjani uma kungenzakala ngizolo sofanele ngenze kanjani ngoba yabo nje manje nje uba ngiyavuka manje ngifike ngo4 la ekhaya yabona fanele ngiphinde ngibuyele khona manje nje maze past 8 fanele ngiphinde ngibuyele khona ayizolo nto leyo ngoba kusele into encane lapha kusele into encane yikho ngithi angifuni ukuchaza ukuthi kahle kahle ikanjani kusele into encane kakhulu lapha manje ke angazi mfethu ukuthi bolinde ukuthi ngenze kanjani ngoba ngishilo ngathi esisuneze kuqonda la khona ngizoyenza khona transfer uma izolo kungenza ingangena ngakuwe kusho ukuthi akukhona ngokuqonda yabo so mina ngamajita singagive up that is why ngithi mina kuzoqonda bese ngiyakuphushela manje inkinga yakho na mfethu uvela ufuna into enzeke khona manje khona mfethu as much as ngazuthi sithi isikhathi kodwa ngenza ngayo yonke indlela ekugcineni niwazi ukukhokelela akukona ama stories akona manje usho bathi niyeza manje ngizohamba nani niyoyibonela lento yenziwa ukuthi sizama ukuyilwa ngempela and ikusela into encane izosiba into encane esilwela ukuthi asiwine ekugcineni kwakhona hey ngani wami asiyeke le topic siye ngiyabona ukuthi usemdlalweni lapho nokhuluma inganekwane mina ngithi buza ngalomjita ukuze ukuthi ubani umangethe buza ngalona kusana hey endoda wena isikhathi sokudlala wena ake siphethe kanjena ke madoda ndobuyela le kuleya ndawo sikwazi ukuyophetha lento nalamadoda and then mangibuye ntambama ngizosengibuya nento ephathekayo nephilayo sekubonakala ukuthi iway forward ithini into esingayiphetha ngayo leyo yakho yokujoga uqala uyibeke eceleni kanye ngithi ngizonithinta ntambama sesikwazile ukuthi siyiphetha kanjani lento angijoki mina veze angijoki yabo nje le oyenza manje le uthi ungisendela iy'nyoka ungisabise ngokuthi uzongithakaza hayi mfethu khululeka yabo lapha ngalapho angisabi lutho mina veze hayi ngalapha angisabi lutho bani angisabi lutho nje mhlambe ngabe kwabantu aba-weak mhlambe ngaba strong leyo nyanga yakho kwabantu aba-weak not mina mina ngiyazazi mina veze hawu nje ngalapho ukukhululeka ngiyazazi yabo so wena ufike uthatha iy'mali zabantu bese abantu bathembisa uzobathakaza so into oyenzayo vele leyo ngithi so uthatha i-advantage ukuthi mhlambe khona aba-weak mina ngikho weak mina yabo and lama-VN akho ngizowaseva for i-radio purpose bazowadlala yabo so yonke lento izongenelwa abantu abaningi because yabo indlela esokhuluma ngayo manje which is wrong yabo sekufaka ukuthi shuthi uthatha iy'mali zabantu bese uthemba ukuthi uzobathakatha abantu
which is lento ngeke ngiyekele. Yabo ngoba usukhuluma kanje ngeke ngiyekele. Cause wena fana ngabe uyazehlisa and then usho ukuthi madoda ngizolungisa kanje kanje kanje. Ulungise nangempela. Even ngisho ungalungisa ngihlezi ngikutshele ngathi fana no-1000 ngibone ukuthi no passionate ukuthi uzoyifaka imali yabo. So indlela osokhuluma ngayo manje usuyangiforce ukuthi ngeke ngiyekele lento yabo. So yeah, izongisiza kuma-radio purpose. Yeah,